Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Headballa. Krećemo znači distrira malo igrice. Hajde. Znači, DJ Hungry. Da me prepada. Sam da isključim glazu. Hajde. Evo ga. Znači, pa šta nam se posveći. Hiljada. Igramo s ovim. Znači, ja sam iz Bosne. Znači, imao sam drugih igrica, ali sam izbrisao. Flip Diving imala je jedna i morao sam je izbrisati. No, to, go! Yes! Nemam pojma šta to znači. Neka opet ćemo ga, ja mislim, pobijediti. Oj, ljebe! Hajde za! Znači, nešto, what? Nešto mi se postaje čudno, onaj. Im dade mi gol! On nestane. Šta se smiješ? Sad je lijep postao dobar. Kako? Pozivite. Znači, bože, čekaj. Uzeo sam 5.000, ne biš. Nije nikog normalan da se za tolike pare dadne za 18.000 ako izgubim. Da sranje. Nećemo. Ne može. Uzet ćemo ovo. Zašto me je zalogovao?
Így hazudsz, adjadom. 4-es tati, go! No! Kako za njeg 2 navijača, a za mene ni jedan? Aj! Sad sam se razljutio. Sad ću vas sve poderati. Ja se čudi. No! Oprostite što sam sad podrimo tabu. Ali nevjerovatno. Kako? Moram ja pobijediti za ovih 8 sekundi. Neću mu dati. Neću ti da pobjediš, majmunče jedna. No. No! Ne ti! Fuck you! Bolje kraj od mene. Ponovo će igrat protiv tebe, konju. Nemoj mi samo da on pobjedi. Please. On meni on je. Yes. Yeah, go! Yes, car. Car! No. No! Plač. Sad se ljuti na mene. Mislim da se zove plače što ga ja pobjeđujem. Ostao je bez riječi. No! Da. Neka? Isto Carmen lik čuje. A ti tako pokazuje kad izgubiš plaćeš. Je tako? Znači lik je smotan do bola. Oj, kakav ga! Znaš kako da je sam se dao. To bi bilo godilo. Biti će i sa rođakom multiplayer. What? Ali opet ću ja njega pobjediti. 3, 4, 7. I pobjeda. Pobjeda. The best mobile application for trading? IQ Option. Transactions from $1 and